guys, kali ini lagi di pasar malam guys, pasar malam Jombang, Sudimara. Hai guys, kali ini Kreatif People lagi ada di pasar malam guys. Lihat guys, edisi pasar malam. Gue ceker. Oh, boleh ceker aja. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kreatif People. Ya, kali ini kayak People pengen nyobain ceker mercon pasar malam guys. Jadi tadi gue ke pasar malam guys, muter-muter keliling. Nah ini gue beli ceker mercon, harganya 15.000 ya guys. Oke, langsung kita icip-icip guys. Seperti biasa sebelum icip-icip kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat cekernya guys tuh, merah merona ya guys. Ceker mercon pasar malam, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Icip bareng yuk. Sensasi pertama nih di lidah, di mulut udah berasa banget guys pedesnya guys. Edan ay, tapi mantep pedesnya nyegerin.
Mantap guys pedasnya. Dan pedasnya mantep. Pedasnya tuh bikin melek mata guys. Lanjut ya guys. Pedasnya pedasnya edan euy. Mantap ceker merconnya. Edan pedasnya. Itu baru 2 ceker. Gue bisa habisin kagak ini ceker. Pokoknya pedasnya ini nyelekit. Edan kan lu, malam-malam gue makan ceker mercon lagi pasar malam. Edan. Aduh. Lanjut ya guys. Pedes banget guys. Fotonya nih ceker mercon pasar malam, pedasnya edan dan edan pokoknya. Aduh, ampun dah. Lu kebayang kan malam-malam makan ceker mercon lagi. Aduh, kacau dah. Dan pedasnya wadidaw.
punya gue. Pokoknya ceker mercon pasar malam ini benar-benar mercon banget, meledak di mulut guys. Oke, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys, agar nggak ketinggalan video terbaru dari Creative People. Oke. Pedes banget guys. Pokoknya gue mau nikmatin nih ceker lagi. Lanjut pokoknya. Ceker bener mercon banget. Meledak banget. Dan pokoknya pedes banget. Rasanya seperti Iron Man. Salam Creative People. Bye bye.